nkoranyambaga bavuga ko ingabo za FARDC, FDLR na Wazalendo zinjiye ku mupaka w'u Rwanda zirawurenga, zikaba ziri kurasa aho hose, hakaba hari ibyasenyutse n'inzu zahiye, ngo hari n'inzu ubuyobozi bukoreramo zafashwe. Ibyo ni ibiri ku mbuga nkoranyambaga gusa, ariko abantu bashyire umutima hamwe, umutekano byiza kuri mwe mwese mukomeza kudukurikira kuri chaîne yacu ya TV7 Rwanda. Tubashimira ko mukomeza kubana natwe uko bukeye nuko bwije mu biganiro tugenda tubagezaho bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane kuko muri abagaciro kuri twebwe, kuko iyi chaîne rwose ni mwebwe twayishyiriyeho kugira ngo mujye mumenya ibiri kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi muri rusange, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu biraca ururondogoro hagati y'ingabo za leta FARDC ndetse n'igisirikare cy'inyeshyamba za M23, aho imirwano ikomeye ikomeje kuzihuza, aho umujyi wa Goma wo waje no kuba umara gufatwa n'izi ngabo za M23. Rero ndagira ngo mbahe ikaze, ikaze no turi kumwe n'umusesenguzi muri politike, umuntu ubirambyeho. Mbere na mbere reka mbanze nkwakire hano kuri chaîne yacu. Urakoze cyane, nanjye ndakwakiriye. Yego, baravuga ko abanyarwanda bahitanwe n'amasasu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bageze ku 9, abarenga 600 bari murirwa. Iyi ni inkuru turi gukesha bagenzi bacu bakorera igihe. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda Are yatangaje ko abanyarwanda bahitanwe n'amasasu yarashwe mu karere ka Rubavu n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe bifatanyije bamaze kuba 9, mu gihe abandi barenga 600 batuye ahegereye umupaka bajyanwe mu nkambi iri Inyabihu. Kuva umujyi wa Goma uhana imbibi n'akarere ka Rubavu ku Rwanda wajya mu maboko ya M23, intambara yarushijeho gukaza umurego, ndetse ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR na Wazalendo batangiye kurasa amasasu ku butaka bw'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zatangaje ko ubwirinzi bw'u Rwanda bwahanuye ibisasu bimwe abasirikare barasaga mu Rwanda, ariko amasasu mato yinjiye mu gihugu yica bamwe, abandi barakomereka. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Are Mukurarinda yabwiye RBA ko abanyarwanda bahitanwe n'amasasu yarashwe mu karere ka Rubavu bamaze kuba 9. Kuwa 27 Mutarama 2025, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Rwivanga yabwiye igihe ko abakomerekejwe n'amasasu ya FARDC bari 35, ndetse bari kwitabwaho, ariko harimo abarembye cyane. Kurarinda yavuze ko hari abaturage 681 bari batuyiriye umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikanze urusaku rw'amasasu bajyanwe gucumbikirwa mu nkambi Kijote iri mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu, naho inzu 5 i Rubavu zasenyutse. Mukurarinda yavuze ko abaturage b'i Rubavu batekanye kuko ingabo z'u Rwanda zibarinze, ndetse ko n'urusaku rw'amasasu rwumvikanaga ku wa mbere rwagabanyutse.
yananyomoje amakuru yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko abasirikari ba FARDC binjiye muri leta y'u Rwanda barasa bafata ibice bimwe. Bati abanyarwanda batari hano i Rubavu babonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ingabo za FARDC, FDLR na Wazalendo zinjiye ku mupaka w'u Rwanda zirawurenga, zikaba ziri kurasa aho hose, hakaba hari ibyasenyutse n'inzu zahiye, ngo hari n'inzu ubuyobozi bukoreramo zafashwe. Ibyo ni ibiri ku mbuga nkoranyambaga gusa, ariko abantu bashyire umutima hamwe, umutekano urarinzwe. Nta musirikare wo hakurya yaba wa FARDC se yaba uwa Wazalendo cyangwa FDLR wigeze uva hakurya yinjiye ku mupaka w'u Rwanda aje arwana. Abo mwabonye ni abashyize imbunda hasi, ni abamanitse amaboko, kandi bafitwe n'abasirikare b'u Rwanda, nibo bazi uko babyitwaramo. Umukuru arinda kandi yongeyeho ko u Rwanda rwakomeje kwakira impunzi ziturutse Goma no kuzifasha kubona aho zerekeza. Magingo aya u Rwanda rumaze kwakira impunzi zirenga 1200 z'abanyekongo bahise bajyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Rugero. Rwanda kandi ruri kugenzura uko amashuri yari yafunzwe Rubavu yafungurwa, abanyeshuri bagahumurizwa, ku buryo ku wa gatatu amashuri ashobora gufungurwa, amasomo agasobekurwa. Ndagira ngo wumvishe iyi nkuru. Biravuga ko reka duhere ku bahitanwe n'amasasu. Abanyarwanda 9 bamaze kugwa muri iyi ntambara. Ni ibisasu byarashwe na FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR. Abarenga 9 bamaze kugwa muri iyi mirwano, abasivile bo muri leta y'u Rwanda, ndetse n'abarenga 600 bamaze kwimurwa, mu gihe 38 aribo bamaze gukomereka, nk'uko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigade General Rwivanga yabitangaje. Rodiri, ibi ngibi ko abanyarwanda nabo batangiye gupfa bazize iyi ntambara, twitege dutangire gutekereza ko intambara yaba yageze hano mu Rwanda, cyangwa ni bya bindi byo kuvuga ngo ni ukwisaza no gusoza imigeri kw'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikintu ushobora kuba navuga, urabizi ko niba byamaze kuba bigaragara ku munsi w'ejo twavuga ko abantu 5 ari bo bashobora kuba bakomeretse, bashobora kuba bitabye Imana, ariko kugeza kuri uyu munota bamaze kuba abantu 9. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuba dushobora kuba tubona intambara iri guhuza umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukaba tukibona hano mu Rwanda abaturage begereye umupaka bari gupfa, abandi kandi nabo bakimurwa. Niba ku munsi w'ejo twarabonaga ibisasu byagwaga mu Rwanda, tukabona aho biguye, urabona ko ari ahantu hahise hangirika cyane. Urabona ko iyi ntambara iri kugira byinshi yangiriza. Nibyo abantu benshi bari kubona ko uyu mutwe wa 23 wishimiye kuba wafata iyi Goma, ariko hari ikindi kibazo cyane mu Rwanda cy'abaturage baturiye umupaka, kuko n'ubu ngubu ntabwo abaturage burya kumva ko ari amasasu ari kuvuga birababangamira cyane. Birabangama cyane kuba amasasu ashobora kuba yavuga baryamye mu nzu, n'ubwoba bagira ubwoba. Ariko leta y'u Rwanda turishimira ko yamaze kubifata icyemezo cy'uko bamwe yabimura ikagera hamwe bibajyanye, kugira ngo bareke kwegera aho ngaho bari kuba barasanira, kuko bari kurasa bikagera mu Rwanda birumvikana. Rero iyi M23 kuba yamaze kuba ifata iyi Goma, ndakeka ko uribuka ubushize M23 yigeze gufata Goma muri 2012, ariko iza kuba imera nk'aho bayishuka ubwenge, barayihendahenda, iza kuba yongera gusubira inyuma. Ariko uko gusubira inyuma iyi M23 iza kuba iraswa iri gusubira inyuma. Nyeka ko kugeza kuri uyu munota kongera kubwira umutwe wa M23 ati mwebwe mureke tujye mu biganiro, tuze kuba mwasubira inyuma igigoma, tube twayisubirana. Ndakeka uyu mutwe wa 23 ntabwo ushobora kuzemera kongera gusiga igigoma, kuko ni ibintu wari warateguye.
urabizi ko ari ibintu M23 yari yarateguye cyane, bahoraga barwana bafata ibice, ariko Purpose ari yo gufata Goma. Ariko kugeza kuri ubu ngubu kuba iyi Goma yafashwe, ntabwo turabona umuvugizi wa M23 atubwira ngo reka tube twababwira icyo dushaka kugira ngo iyi Goma ize kuba yafatwa. Urumva, ni ikintu rero ushobora kuba ati ni igiki dushaka kugira ngo iyi Goma, niba kuko M23 yafashe Goma, ese irifuza iki kuri leta ya Kongo? Nicyo ubu ngubu magingo anga dukeneye kuba mu kanya gato tumaze kubona amafoto agaragaza ko M23 abatangaga ibihuha bavuga ngo ishobora kuba itarayifata neza, tukaba twamaze kuba tubona amafoto agaragaza ko bayifashe. Rero ni ukuvuga ngo dukeneye kumenya M23 irasaba iki leta ya Kongo, irasaba iki leta ya Kongo kuba kugeza amagingo aya ngaya ivuga ko yamaze gufata Goma. Ubu ngubu icyo dukeneye ni ukumenya ngo iyi M23 irifuza iki nyuma yo gufata Goma. Yego, ndagira ngo byatangiye kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ko byaba abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse abawazarendo ndetse na FDLR baba bageze i Kigali, ngo hari n'uduce na tumwe twaba twamaze gufasha. Gusa leta y'u Rwanda yamaze kuba ibihakana. Diri kuba imbuga nkoranyambaga zitangiye kugenda gutangaza amakuru y'ibihuha, bivuze iki kuri leta y'u Rwanda? Ni gute ihangana nabyo? Wenda ntabwo twavuga uko nguko, kuko urabizi ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakuye interineti. Yego, kandi iyo gukora interineti, uribuka ko ukuriye abanyamakuru bose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ngo hatazagira umunyamakuru n'umwe hano muri Kongo utangaza ko M23 yaba yafashe Goma. oya, noneho mo biravugwa ko ngo abasirikare ba FARDC, igisirikare cya Kongo, ngo baba bageze i Rubavu bakagira uduce na tumwe bafata. Ibyo yego, hari amakuru niko ari kuvuga. Gusa leta y'u Rwanda yamaze kuba inyomoza ayo makuru. Ikibazo nari nkubajije ubanza utacyumvishe neza, bivuze iki kuri leta y'u Rwanda kuba yatangiye gushyirwa kwiri mu ntambaro? Ubwo muri rusange ni gute bahangana n'izi mbuga nkoranyambaga kugira bumvishe abaturage ko bimeze neza? Biragoye ukuntu izi mbuga nkoranyambaga ziri gukora kugira ube wabwira umuturage ko bimeze neza, ari amahoro bitewe n'ibyo ari kumva. Ni ibintu bigoye cyane. Leta nibyo igomba gushyiramo imbaraga, ariko burya niba bakomeje kubwira abantu ko ibintu ari amahoro, koko ni amahoro, bicare batuze bakomeze, kuko wabonye ko igisirikare cy'u Rwanda ntabwo gisinziriye, kiri maso, kirarinda umutekano hasi no hejuru. Bararasa ibisasu bakaba babisubiza inyuma. Urumva ko iyi leta y'u Rwanda rwose yo ifite gahunda yo kuba nawe uzahungabanya umutegeko w'u Rwanda ngo ibe yamureberera. Niyo ugerageza kuhungabanya umutegeko w'u Rwanda, ntabwo bizakugwa neza. Yego, ubwo hari amakuru avuga ko RDF iri gukoresha Iron Dome, ariko izimya ibisasu. Watubwira ubundi kuri izi ziri kuzimya ibisasu abakongomani bari gutera mu Rwanda, ubundi ni bwoko ki? Banza utubwire ubundi iby'iyo nkuru, abantu babashe kuba basobanukirwa, kuko baravuga ati izi ntwaro ntabwo zisanzwe ziri kuzimya ibisasu bari gutera mu Rwanda bakabizimiza mu kirere. Yego, kuko ubundi nimba uruhande rumwe, ubwo ndavuga kuri leta ya Kongo, hari ikibazo, burya iyo umuturanyi wawe yatewe nawe uba watewe. Ibyo byo ndagira ngo urabizi neza ko iyo umuturanyi wawe yatewe nawe uba watewe. Ni muri urwo rwego rero n'u Rwanda burya, nubwo abantu badashaka kugira, u Rwanda narwo burya narwo reka tureke kuvuga ngo nta ntambara rurimo, kuko hatewe umuturanyi. Ubwo bivuze ko nimba hatewe umuturanyi, n'u Rwanda narwo rwatewe. Rero niyo mpamvu igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda cyashatse ubwirinzi bwinshi ku bijyanye n'uburyo
bazimya ibitwaro kuko batabizimirije mu bya kirere FARDC ndetse n'abazerendo ndetse n'iyi FDLR. byateza ikibazo gikomeye cyane. Yego, ni inkuru maragenda handikwaho ibintu byinshi ku bijyanye no kuzimya ibi bitwaro. Ariko abantu benshi nyine barakubwira bati ubundi nibwo turi kubona ubundi imisoro yacu ikiri gukora. Yego, njye sinekereza, simbitekereza muri urwo rwego, kuko igisirikare cy'u Rwanda ni kimwe mu bisirikare bihari bikomeye hano ku mugabane wa Afurika. Yego, iyi nkuru iravuga ngo kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mutarama, ubwo imirwano ikomeye yarimo ijya imbere hagati igoma hagati y'inyeshyamba za M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwarashweho ibisasu gusa, ibyinshi muri byo biraswa n'ingabo zarwo. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko ibi bisasu byarashwe mu karere ka Rubavu byaraswaga n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi bo mu mitwe ya FDLR uzifasha mu ntambara. Rwivanga aganira n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru yavuze ko muri ibyo bisasu hari ibyarashwe, ati hari ibyo twagiye turasa ibisasu byabo, turimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo tuburizeho ibyo bisasu. Kugeza ku gicamunsi cyo kuwa mbere, abantu 5 nibo bari bamaze kumenyekana ko bitabye Imana bahitanwe n'ibisasu igiye bigwa ku butaka, mu gihe abakomeretse bari 35. Icyakora imibare yashoboraga kwiyongera ndetse ibintu bikaba bibi kurushaho iyo u Rwanda ruza kuba rudafite system y'ubwirinzi bw'ikirere izwi nka Iron Dome Air Defense System. U Rwanda ruri mu bihugu mbarwa bya Afurika bifite ubu bwirinzi, ndetse nibwo bwa mbere rwari rubukoresheje. Ubwirinzi bwa Iron Dome bwamenyekanye cyane ubwo Israel yarimo igabwaho ibitero bya za roketi n'imitwe ya Hamas na Hezbollah. Ni ubwirinzi bwakozwe na Amerika ifatanyije na Israel biciye mu ruganda rwa Rafael rusanzwe ari urw'igisirikare cyayo, bukaba bufite umwihariko wo gusenya ibisasu bitandukanye birimo roketi za drone z'intambara na Morsi, ariko birasiwe mu nterano. Muri 2011 nibwo bwatangiye gukoreshwa ubwo Israel yari mu ntambara na Hamas. Iron Dome Air Defense System mu bushobozi ifite harimo gusenya igisasu kikiri kure mu ntera y'ibirometero kuva kuri 4 kugeza kuri 70, kiri mu butumburuke bw'ibirometero kugeza kuri 15 ugana mu isanzure. Israel ubwo yari mu ntambara na Hamas na Hezbollah yavuze ko Iron Dome yayifashije gusenya byibura 90% y'ibisasu iriya mitwe yombi yayirasheho. Mu bisanzwe sisitemu cyangwa bateriye ya Iron Dome igira ibice bitatu birimo za radari zishinzwe gutahura igisasu kirashwe. Igice cya kabiri cyitwa Command and Control System, kifite mo software ishinzwe kugenzura niba igisasu kirashwe nta byinshi kiri bwangize, wenda niba kitari bugwe ahantu hatuwe cyane. Mu gihe igice cya gatatu cyitwa Tamir Interceptor gifite inshingano zo guhita gisenya igisasu kirashwe cyifashishije za misile Iron Dome iba yifitemo. Amakuru avuga ko ubu bwirinzi bugura ari hagati ya ibihumbi 40 by'idolari n'ibihumbi 50 by'idolari, ubwo nasanga ni hagati ya miliyoni 45 na miliyoni 55 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa bwaba bwuzuye neza, bufite za radari, mudasobwa na launcher 3 cyangwa 4, buri yose ifite interceptor ziri hejuru ya 20. Ikiguzi kikaba gishobora kugera kuri miliyoni 100 z'amadolari, arenga miliyari 140 z'amafaranga y'u Rwanda. Usibye Iron Dome, izindi system zizwi ni nka David Spring na Arrow nazo z'abanya-Israel, THAAD y'abanyamerika ga HQ-9 na HQ-12 z'abashinwa n'izindi. Dusoza, gira ubutumwa ukimara kumva ibijyanye n'iyi nkuru waha abaturage batuye hariya mu karere ka Rubavu. Ikintu nshobora kuba nabwira abaturage bari hariya Rubavu, bitonde kuko ntibagire ikibazo kuko igisirikare cy'u Rwanda kiri maso kandi cyiteguye iteka kubarwanirira. Nta kibazo bari buze kuba bagira kuko umutekano ni wose
ibintu biraza kuba bigenda neza. Bahumure rero, bakuba icyo basabwe cyangwa se bagomba gukora nuko batagomba kujya bashungerera ahantu igisasu kiguye, kuko gishobora kuba byagenda nabi. Bakomeze babigendere kure, ariko bakomeze birinde gushungera. Yego, ubwo nibwo butumwa ubahaye bwo ku munsi w'ejo. Nanga na randevu ejo tuzaba turi live mu karere ka Rubavu. Reka nshimire buri muntu wese wamaze kuba kanda subscribe kugira ngo twagure uyu muryango w'abantu barenga 118 n'abandi barengaho gato. Wowe ukomeza gusharinga video kugira abandi nabo bamenyere amakuru ku gihe hano kuri TV7 Rwanda, tuba tuhabaye gatanu ku kandi. Reka ngushimire kuba witabira iki Reka nanjye mushimire. Yego, gahunda tuzajya tugenda tuba updatinga buri kanya. Asante sana, turabakunda cyane.